Ki nak red ki ba long kelawai ngangek ki perlu dipo trong pi ya don hang ban ye pe ba kan ring musim trong pi ban sim ya ka cricket kum ko wei na ki sport ha ka jing im ko trong pi kan ba dang he ha ka ruta kam juru ka met ka phat ko trong pi kum juru ki ki pralok na ki media ki ba cover ki program ha ka ne ka po hang ne dei ban ai ke jing kren hang rei bala wan khot yang ban simenta apdian da ka bakmen normal ke jing wan chung hang ne ka long ban pen pau da ka bayon lang ya ka ta ka men sim ba ni ke shan ya ki program ki bokum kine ngai khublei ya ka ya ka association ke club ke job ke de ke badai ke modumai pila lep ha ma bursin ke lep ha ko ke jing job kum juru ya ke musim jong ke hill ya ki players jong ke Hills United Cricket Association kiba la persang banyak kon ngapoi benta berjan kot atas tang gato ke ne over ngai i bakidon ya ta musim banyak kon Henry hakan aku jing lek kai andon bet ibarem bat ibajok bedai bat players andon tang ngoi ban ong ba hakan aku sports bat wei pentang ke jong jing imru ke bangila ban lek ha ke bangila ban kiu ke dei pong ke dei ke jing Tracy top lesim ye ke cricket kun ke wei ni ke sport ke jong pi Tracy Tom kumulaong iskatri ba kaskup ke potensial ke pelilot ya pi umdei tang po district hastet India bat sabar jong kadiru ada pi Tracy Tom hilap ha bat sim ya kene ke cricket kum ke sport ke jong pi hakapor banga wan hang de don kita gajing singokun mau ya kipor badang lek pule normal hadin bangalau wan khan jing play ngang play biang sene ka state ke jongi kamnya like ni sulong ban yo i ya ki tournament namen bedai bat ke cricket abang asyong hang ne ngang mau bang don sport dekhar kat sebelai ngan i be ikini uniform ba stem ba blue ta ter hakimadan ba pher ba don chakan dong jong ke India banganget bakane kedai kajing tray jong ke all India all Jaintia Cricket Association kanang kot tang hopo ke mo hakane ke tom juai henrei kan lek chicken dong kan slot jong ke district ke jongi yakini players bapen yo ya ke jengkot ke jengkhia benang minot ban praktis bat kumjuru mo ke ban im deka adakar ke disiplin kum kita ki players jong ke cricket tang nik tin presibun Bangdo oh good adik congratulations Sana tayo ninyo. Pamasiyan na.